Biag wenno patay. Tinapalabas, dimmagas ni Rosana iti mansyon ni Solomon, iti panagsubli na iti daklan. Ket nakita na ti anak na ani Fatima. Madlaw ni Rosana ti kinaragsak ti anak na, kabayatan ti panagsarsarita da. Naturog nga rod ni Rosana iti mansyon, ket iti parbangon. Intulod ni Doray iti sentro ti Bugalyon, tagsublinda ito'y iti daklan. Kabayatan na. Iti panagdalos kuman ni Doray iti basement ti mansyon. Simgar da ito'y apaman anailukat na ti Ridaw Alandok. Ket dita, malagip na ti pimusa iti basement. Ti ina ni Rosana. Nupay adda karkarna anariknana, intuloy na latta ti nagdalos. Simbang petmet da Solomon iti daytang aldaw. Ket naibaga ni Doray ti karkarna anadlaw na iti basement. Ita gagayem, adtoyin tituloy tinubela tayo na pauluan. Biag wenno patay. Apay akas ta tilangam, Doray. Akaslad da nakabutngam. Kaslad da kinabutang mo. Kuha, boss. Napanak itay dita basement. Kat, limabamot tan ti ulok. Aniya. Un, boss. At ang samot al-alya ijay. Aniya. Nupay kasta. Nagdalusak lata. Sige. Kasta tiramidam. Kanayon mo adalaw sa nijay. Kaya't ko nga amin asuli to'y mansyon ko. Kaya't nadalos. Un, boss. Un gayam. Mangan kayo ka di dito'y, boss. Tagluto ka. Sanain, di magas kami lang. Taumayak mangibati iti kwartayo ka ni Fatima. Kasta ka di, boss. Ni Fatima, at di pagadalan. Inak to ibalunan inton alas 12. Kasta? Bueno, saan kami ngagbayag? Tamapan kami ija asyenda. Sige, boss. Adto iti kwarta. Makaamukan iti dayta. Ited mo ti kwarta ni Fatima. Un, boss. Amin aparakin ni Fatima. Ited ko. Sige. Makaamukan. Dakkel agatad dayta, Doray. Adamot di tanti sweldom. Sobra-sobra dayta agatad. Iso makamukan. Ngemnasken adi mo baybayan ni Fatima. Un, boss. Bueno, saan kami agbayag? Sige, boss. Di kagdanag. Tatalagamot ajak baybayan ni Fatima. Anya ngay, Fatima. Sa dino ti pangalan ta. Agkakapangan kayo kadipay lang kadalayla. Saanan? Mapantan iti kotse, taijaytan amangan. Opoy. Basta! Kagurak davina kan Layla. Dakas da. Numakitak ni Roldan. Ayabag! Tatalo tayo amapanmangan iti kotse. Malo. Intangarudan, ije kotse. Ay, nagadupay magtibinangalon ko. Takunak no kapangan mo ida. Saanan? Jack pagan ano idan? Ni Roldan lang tinaskan kanya. Malo, mapantangarudan iti kotse. Fatima? Ha? Roldan! Kasla daw urayan nyo Sikat yung Ryan mi. Oh my God! Intay yung mangan. Ado timbalon ni Doray. Akwa. Jay... Oh my kagit din. Ado timbalon ni Doray. Iso akadwaan na kami amangan ha. Mapan tayo iti kotsek. Taijay tayo amangan. Oh, mangantan. Saan ta na mauray ni Roldan? Amangan no nasalaw na ni Fatima kat nagkuyog da. Sigurado da ita. Gaputawan pa imat. Iso amangan tan. Amangan no maladaw ta pa iti klase tan or urayin talatan. Sige. Sa bagay, saan ko aparitan ni Roldan iti kayat ng aramidan? Tapakaragsakan na dayta.
Nga ta? Nga madlaw ang matitirik nam. Kuan, talaga ang maditirik na. Gapota siyak ti mo na agayem na. Ngam ni Fatima ti kan kanunungan na. Uwan nga, Rod. Masurunak mo na duma. Kung nanaan na saysaya at kanuno agkakapya tayo kada Fatima. Ngam, nagalas mati ugali ni Fatima. Diyak maawawatan. Ay! Ala, irwartan ti balon tatamangan Layla. Saan tan nga urayan ni Roldan? Oh, may mayatan dito'y parke apanganan tayo. Ala, mahan tayo. Oh, adto'y ti Platong, Roldan. Agyaman hak. Gaadwam ti mangan, ha? Sige, agyaman hak manan. Oh. Naimas timbalon ni Doray. Danga Layla kan Vina. Ang mga nururayan dak. Oh, anya ti pampanunutim, Roldan. Apay, di ka pa'y lamang gao iti kanam. Sige, manggao akon. Roldan, amom ka di anak karagragsak ni Fatima, nadda ka? Ha? Sipod nagbalin ka agayim na, rin magsakan. Saanin ama nagpungpung to? Anya man ang tibagbagam, Doray. Pwede na timbagak, Roldan. Naragsak ni Fatima, no adda ka makitkita na. Kat no awan ka, agpupudot. Ha? Gusto na itan, Doray. Wala, mangan tayo kit din. Un, sige. Tamangan numaladaw kayo pa'y iti klase yun. Michael, sikak ano man ti makilaban intong sumaro na palaban. Wendante, maudin alaban ko daytoy. Ket no mga bakak, makarwartan dito'y pasdek. Michael, Pangan tayo. Alas 12 no. Isu anasken ang mga bakak. agsanay ka nga rod ana imbag. Kasta tiar aramidek. Sigurado ang mga abak ka, Michael. Nasakit ka na dagsan ti danog mo. Agraman kugtar. Nasakit unay. Uray la maulaw ti kalaban mo kugtaram. Katsapay la ko ma. Tamangabak ka manan, Michael. Aramidek ti amin akabalak. Tapno siyak ti mangabak. Tapno makarwartan ditoy. Ansot, sabali at araon ti ipakan mo ko ni Michael. Daytay talaga na sustansya. Iti kasta, napigsalat na no makilaban. Wen big boss. Nasken nga iso ti mga bak inton sumaruno alaban. Big boss. No mangabak ni Michael. Palubusan nyo kadiidan kinidan ti arumar. Aniya. Kasta tinakuna kanyak ni Dante, big boss. Adda kanutulagan nyo kini Michael. Ano mangabak iti may kadwa alaban na. Kat paruwaran nyo idan dito'y pasdak. Sika, Ansot. Anya ti makunam iti dayta. Kwa, big boss. Jakam mo. Rumbang ka di aparwar ida. Wala, big boss. Taday talakat nga rin titulagan nyo adwa. Anya? Nagkatawa kayo mat itinapigsa, big boss. Ala! Inkagat mang timpla iti pagpalamiis ko. Isurot mo iti tirasa. Wen, big boss. Ket ikanak meten iti naimas at tinapay. Sige, big boss. Adtuyin ti merindayo, big boss. Sige, agpalamis kayo pay. Ansot. Anya ti aramiden dagiti balod. Apay nga awan ti aggunay kadakwada nga agsanay. Agin inanada pay, big boss. Kan nalabit ang mabisindan. Ngamin, kape. Kan sagay sa dala nga pandisal tinamigatan. Anya? Uray ni Michael, big boss. Sigurado ang mabisinday jayon. Bueno. Ingkaayaban ni Michael. Ket pakanem ijay kusina. Kasanun dagiti daduma ang mabisin, big boss.
Awan bibiyang ko kadakwada. Sige, Big Boss. Panawan ka pa'y ditoy. Tay nakayaban ni Michael. Kat pakanak ija kusina. Nasken adagitay na sustansya at araon ti ipakan mo. Matungpal, Big Boss. Umay ka, Michael. Bilin ni Big Boss apakanan ka kano ija kusina. Iti nasustansya at araon. Anya? Mapan kan, Michael. Sa anak asumurot kan ka, Boss Ansot. Anya? Ang mabisbisin kan, saan ka di? Iso anas kan amangan ka. Inkan, Michael. Kasanon ni Dante apadak ang mabisbisin. Dagiti ka kadwami. Saan da ka di amangan? Inton aldaw ti pananganda. Sa anak asumurot kan ka. Ha? Sige, Michael. Inkan. Sana rumbang agbisin ka. Pudnuti ko na ni Dante. Sana rumbang agbisin ka. Nang runa, tay sagsaga na am ti sumaruno alaban mo. Sana balin ka na kami, Michael. Saan da kami panunutan? Ti panunutan. Kat nasken ang mga bakka iti laban mo. Umay kan, Michael. Mapantan ija kusina. Sige. Sumurotakkan ka, Boss Ansot. Ay, Dante. Apa yung simurot ni Michael kanyan, Sot? Napan-napinakan, Peryong. Anya? Nagalas at talaga to galing yan, Sot. Kada tayo ngay. Kasano tayo na mabisbisinan? Saan tayo akaraman, Peryong? Ni Michael, kat nasken nga agpapigsa. Salbag tayo ta, Michael. Tayo sulang ti mapapapuran. Una, tayo ti may lablaban. Siyempre, nasken na pakanenda na imbag, tap na mga bak. Salbag talaga tayo tataw. Isulatan ti Mike ikan iti pabor. Una, tayo ti pakairanudan ni Big Boss. Apay si ka, ada ka di pakairanudan ni Big Boss king ka? Dinanog naggayam ha. Mayat at talaga. Kasta ti kayat ko. Ti adda mabuyak kabayatan ti kadak dito itirasa. Sige. Agpinatay kayo. Kasta ti kayat ko. Naragsakak amang buy-buya kada kayo. Nabsuga kon, Boss Ansot. Nasayat no kasta. Boss Ansot. Mabalin ka di ayalaak ni Dante iti kanan na. Sige. Ikabil ko langan iti supot. Agyamanak. Sa bagay, mangan kayong tumot lang into na alas 12. Nga mabisbisinan ni Dante. Sige. Ikabil ko iti supot. Tapno sana madlaw. At dantual daw mo, Dante. Laglagi pa nga na pangabak ko alaban ko. Idinto tasi ka. Kat pulos adi ka pa na ipasungal-ngal iti laban. Di kan sumano, Peryong. Kamam tabibig mo. Di nakarkaritan. Sikat imang karkarit kanyak. Naglastog ka. Talaga gayam alastog ka mata. Sige, sige. Padasin na kadiswan. Ta flying cake tagdiso di tarubam. Anya ti mapaspasamak dito eh. Kat! Nabsog kan Michael Amaday Dayaw. Ha? Kanayo na si kati mapapaboran na. Apay, si kakadilang ti adatyan na. Siguro, pasiga na imas ti impasidada kan kanya. Wen, sigurado na imas ti sindana, Peryong. Abay, anya kumaida, ha? Nangabos kayon. At mababsog. At damot mabisbisinan. Takas ano? Sip-sip ka, Michael. Anya? Di mo ikasta ni Michael, Peryong. Laglagi, Pem. Nga idinairagad ka. Kahit iso tinagtured, anang panganking ka. Naglibas anapan ni Jay kusina.
Tapno mangalay ti taron mo. Jak bigbigan nga utang ko na imbaga na kan dayta. Kinay kayat ko pala kumati na tayo ini. Ngam titinulungan dak. Anya? Ala, umay kan Dante. Aday wantan ni Peryong. Wan man langan. Huh. Lastog ka talaga, Peryong. Mangan kan Dante. Kinid daw ko nga isuputan nak ni Boss Ansot iti kanan. Kaasi kamat ang mabisbisin. Agyaman nak, Michael. Oh, mangan kan. Naimas ti sidain na, Michael. Wen, sige. Agawaam ti mangan. Tapno awan ti makakita kan ka. No adda makakita kan ka. Sigurado nga umapal da. Sige. Naimas, Michael. Jak kumakayat ti kastoy. Ada taket mabmabsog ta. Ngem mabisbisinan met dagiti padata abalod. Bayamidan, Michael. Tinasken. Kat mangan ka na imbag. Gaputa may pasungal-ngal ka iti laban. Sikatikas kanan, Michael. Isu adi mo panunutan dagiti kakadwata. Total. Kat baliktad mo't lang ti kararwada. Anya. Wen mat. Nangruna ni Peryong. Baliktad ti kararwana. Ngam adan tual daw alabanak da dya tao. Anya. Sakbay arum muerta dito'y pasdek, Michael. Labanak pa ni Peryong. Ket pagdaraag ti agong na. Mangabak nga ta ni Michael, iti mapadpadaanan alaban na. Makarwarda nga tan kini Dante iti pasdek. Gagayem. Di uliwana dinggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Pinapalabas. Binilin ni Solomon ni Ansot amang pakan kini Michael iti nasustansya at araon. Tapno napigsan to daytoy iti pannakilaban na. Kabayatan ti kaadda ni Solomon iti tirasa. Maragragsakan amang buybuya kadag iti balod. Nang runa iti panagdinangran da Dante kan Peryong. Intuloy da Dante kan Peryong tinagpinudot. Idi simungad ni Michael. Inanawa na ida. Ket kunana kini Dante apanawan dalaengen ni Peryong. Kabayatan amang mangan ni Dante. Nagsarita da kini Michael. Nakona ni Dante asakbay arumwarda iti pasdek. Ket labanan na pa ni Peryong. Ita gagayem. Adtuin tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Wen, Michael. Sakbay arum muerta dito'y pasdek. Labanak pa ni Peryong. Ket pagdaraag ti agong na. Dante. Naglastog ni Peryong. Kanayon nakatagibas si Tendayay. Wan, Michael. Ngamawan kabalan na kanya. Unay kan Dante. Sumanaukan tumat ngamin. Kabayatan ti panangan mo. Daske. Naltotanak pa'y. Ala, mangan ka pa'y. Sakbay nga agsao ka. Wan, Michael. Ibusek da ito'y inyeg mo akanak. Nagimas. Amok nga da ka dito'y kubo. Iso alimuarak. Sa anak mat ang makaturog. Layla. Asino ti kaduam anangal daw? Ni ka di Fatima? Wen, nasalaw ko ida iti dalan. Ket inayabandak. Saan ako na nakapaggadgad? Wan mat. Takas takamat nga min, Roldan. Di mo mapaggadgadan ni Fatima. Idin to tada kami kin ni Vina. Adda kami ijay nga agururay iti awan. Sorry ha. Maawatan ka matkit di. Gaputa di mo mapaggadgadan ni Fatima. Roldan, asino ka di timas na timtimbang? Siya
kadi, wano ni Fatima. Ha? Sungbatam ti saludsod ko, Roldan. Asino ti mas natimtimbangkan ka? Siya kadi, wano ni Fatima. Kwa, Taypod na ti kayat ko ang mga gan. agpada kayo na timbang kanyak. Anya, Day tatipod no, Layla. Agpada kayo ka ni Fatima na timbang kanyak. Layla, saan ko mga agsaksakit tinakan mo kanyak? Kasapulan nak ni Fatima. anya, Kuna ni Doray, anak karagragsak ka no ni Fatima. No kasta makikita nak. anya, Ngam no di nak makikita. Agpupudot ka no. anya. Kat, anya ti kayat nasa wanday ta, Roldan. Agayat kan ka ni Fatima. Ha? Nagbatad akas tati pasimudaag na. Katsi ka. Adda ka di mat panagustom kin ni Fatima. Ha? Kayat ko ang mga agtipod no, Roldan. Saan mo ko mga ilibak kanya? Adda ka di panagustom kin ni Fatima. Awan, Awan, day tatipod na. Awan ti panaggusto kang ko na. Nudikat. Naingkabsatan lang ti marikriknak kang ko na. Roldan. Kin may isa. No maipapaniti ayat. Awan pa'y day tayo ti panunot ko, Layla. Gapot ta kayat ko nga igaad ti panagadal ko. Jack kayat nga da makasinga iti panagadal ko. Ken Jack kayat asayangan ti oportunidad nga impay kanyak ni Papa. Roldan. Di mo kumay kan iti sabali akay papanan. Ti kinasingid mi ka ni Fatima. Gapot ta na yung kabsatan lang ti marikriknak kan ko na. Apay nga ta akas to iti marikriknak ka ni Roldan. Uray ni Michael edi. Kastoy mat ti marikriknak. Tsak maawatan. Basta naragsakak na makitkita kida. Ni Michael. Sa dino nga tanti ayan na. Apay asaan matan nga agpakpakita. Hoy, Fatima. Adda kagayam dito'y paraangan. Tangtangadam mat ti langit. Agbilbilang ka kadi iti biton, ha? Mano tinabilang mo? Awan. Sa anak nga agbilbilang. Anya nga rod ti pampanunutam dito'y paraangan ti mansyon. Apay adi ka pa'y lasumrag, tamapan kan maturog. Uray agpuyatak ah. Taawan matla ti klase mi inton bigat. Ta Sabado. Wala niya. Nga madian og puyat ka. Makapadakas day ta iti salungot. Ang gayam. Anya ti aramidam inton bigat. Mapantalangan ni Jasyenda. Kailiw ko ni Fati. Agkabalyo ka manan. Wan. O sige. No day tati ko nang. Alang araw dun. Umunagtan. Kain ka maturugan. Tapno masapa ka nga agring inton bigat. Tapno masapa tamat nga agpasyenda. Sigurado kayo kadi, akayat yun ti tumulong dito yung department store. Wan Papa. Siya, tumulong nga agbagkat ka dagiti agsangpet a kinarkarton ala ko. Anya? Katsyak mat, agkahera ak. Ha? Di ka agdanag papa, sa anak nga agkupit. Sige, adakan ka. Sublatak pa'y may sa akahera, papa. Makaamu kayo nga rod. Ngam di kayo una agbannog. Na siya,
kabailak, papa. Di kagbagkat iti di mo kabaalan, Roldan. Uwan, papa. Sige, makamu kayo nga Roden. At dabit aramidak iti opisina. Sige, Papa. Saan kumarumbang nagtrabaho da? Ngam may mayatan nga umay da ditoy. Ngam ti malagip dati sumurot iti asyenda da Solomon. Kumusta kan, Fati? Limukmag ka. Sakayan ka, ha? Oh. Oh. Sige, Fati. Mapantay dya karayan. Ijay ti papananta. Hey. Hey. Ha! 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 Fati? Kayat mo ka di taglangoy? Siya? Kayat ka taglangoy? Naglamihis kat nga tantida naman niya? Ay, sayang. Naragragsak ta kumain no kaduwata ni Roldan niya. Ayun, sige. Awisak to ni Roldan. Kat umay tayo to dito karayan. Agpiknik tayo dito eh. Ay, dito ka lang, Fati, ha? Paaglanguya. Kakadwa, nakita yung ka din ni Fatima. Saan ka di ngay may dito eh? Ay, saan mat, Duray? Ano kasta? At dagayam ni Fatima dito yung asyenda? Unta ta. Napan ngamin adagos iti kwadra ti kabalyo na. Iso aday dyan eh. Nagkabalyuman nga tan. Ngumjak mat makita iti aglawlaw. Kastaya. Ay, sa dino nga'y tinagnaan na. Tapay adi mi nakita. Ay, unay day dyan ataw. Naglayng aglibas. Sige, ta sa pulat, Duray. Sige man tata. Pasit day tan ti trabaho itangal daw. Timang sapol kin ni Fatima. Hoy! Celia! Apay! Di ka mabiseng! Ina, Anastasia? Adda kalatan di tayan ti ka natungam! Nangal daw kan! Saan tay, Ina? Da kayo, Ina. Nangal daw kayon. Ay, saan pay? Masado utak nga agluto. Saan nga minasumgadjay kayo? Kasta ka di, Ina? Ala, intan di ta kalapaw. Ta inta mangal daw. Nasayat mo tapno adda ka akadwak amangan. Ay, wen man nga road. Adda ka day ni Roldan. Da kayo talaga, Ina. Malipatan nyo tinagan ko, ngam diyo ta malipatan ni Roldan. Wen taik kanak iti ni Roldan iti tsa Alakid din. Intayon di ta kalabaw, ta intayo mangal daw. Wen, apay kit din asaan? Dakalagata tipusta. Iso alalayngan niyo, Solomon. Di tabagim ti pangibagam iti dayta. Son asyak. Sige, awan parikot iti dayta. Ket, kaano ti laban? Da kayon ti mangikadang. Bueno, inton bigaten, Solomon. No dayta ti kunam, matungpal. Michael, lubigatan ti laban mo. Wan Michael, nasken nga agsagana ka. Nakasagana ak. Lalaingam to ah. Nasken nga agsanay kay ta Michael. Agsanay ka ito. Kalpasan na. Aginanakan. Sige. Lalaingam to, Michael. Nas ka na mga baka. Ipanamnamak, Boss Ansat. Mga bakak. Fati!
Dita ka lang, ha? Di ka umad-adayo. Buyan naklatan ang nakatapog ditoy. Ay na. Nagmayat ditoy, Fati. Nagmayat tila mi istidanom. Ay, una yun day di ang Fatima. Sa dinuwatan tinagturuan na. Ay, uwan nga ron. Awon gayam, kakadwa. Nukasta nga umay dito yun ni Fatima. Kayat na ti makilangan kada kayo. Bagayan nyo kumanaang. Saan nyo akontraan, iti kayat na. Wanduray! No bagayan nyo, saan na kayo nga apaan? Ngam no kontraan nyo. Talaga makangag kayo kan kuha na iti sao. Iso abagayan nyo lang. Wanduray! Ano pa so? Mungay! Kanya ti pampanonotan, Michael. Nakol-uli magkamad. Titulagan mi kini Big Boss. Lumangabak ka. Parwarin na tangata ditoy. Agtungpal nga ta ititulagan nyo, Michael. Nasken nga agtungpal. Kasanon no saan? Nasken nga agtungpal. Tamang anuan niya pa'y ti maaramid ko. Agpagonggan ka? Nasken nga agtungpal ni Big Boss iti saritaan mi. Tano saan? Makaammo ditan. Inton bigatin ti laban mo. Kasano? Nakasagana kan? Nakasaganak. Patsik ang mga abak ka, Michael. No mga abak ka, rumwartan ditoy. Ay, napnapanan nga tan ni Fatima. Una yun day jeng aubeng. Tano sa dinuladitan ti maturturong na. Nunapan kumay jay kaprutasan. Di nakita mi kumaaling mabas. Ay, naggapo ako ni jay turod. Gamawan mo ti jay. Ha? Wain, amangan no dita tinagnaan na. Talanday tangag turong ijay karayan. Ha? Garai iti kabalyo day jay Ay no kasta. Dita karayan tinagturungan ni Fatima. Mapanak ijay. Naglamin, Fati. Ay, ngam ditoyak pa lang, ha? Agtakdarak ditoy. Tapno mainitanak. Ay, naglamin na talaga. Agpainitakpay. Nagmayat ti aglangoy. Agsubli ak tumanan di tadanom. Agpainitakpay. Inton madamdam, ha? Tumapugak manan di tadanom. Ay, nagmayat. Ha? Ano na yung jay? Ha? Ulag! Ay! Ulag! Anya ti mapasamak kini Fatima iti day tagundaway. Gagayem. Di uliwana denggan tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon kan musika June Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!